channel kitu kilicho Mutongo TV Stoke FM na bado ngaleko ya kwamba tabathanyani wa one yitha yukuke onabo yemwe kwa yemwe na ndi bathanyani wa one likana tuketha na mwini weto wa chachamunati mwene ikundi ya Chungungu Boys Band yenda kwamba kutamba alamu thogetie muna ongaleko eno wambe eta wa Nick Pizza nikosi ni kwambia pipeline namba kasi we represented gezise muna usuking. Asante sana Masai Ramboloi ukambia karibu sana Mutina muna wangu sana. Asante sana ukulumite muna weta wangaleko eno Masai Rana kona ngaleko eno ingi Mboloi ukambia we very much present. Thank you so much, God bless you. Mundu Jefi Buda Boss ukambia wendene kabisa. John Kaea wamaniki ukambia ndani kabisa. Alisiombua Francis ukambia wendene kabisa. Mundu we King ukambia very much present. Collins Omumo ukambia dhino wa mitambo kabisa muna weto mwalimu mwidhia kumadhidha mwinge wena muna weta wangale kwa Yesu eta wa brava waku eta wa Michael mwidhia na madhuva wa Paul ukambia very much present. Kisanungu mwene ukambia dhino wa mitambo kabisa. Evans Wambua wende wena mwete babu ukambia dhino kabisa. Usuende level wa ngongo matuko ane la nyamutu meta trailer usembeto kuma Mombasa wende kaleko siama laba ukambia wetheno wa mitambo kabisa. Evelyn Mumo apeka kaleko siya mbumbune wethene kabisa. Kana Benja Pose Boza ukambia dendere kabisa nika kaleko siya Kimbo Tushben ukambia Mutuko wachulubusele Vata na River mwesawa. Asante sana munduwe katukutuku kara mudhei na kona usuwe mwalimu mwevya. Thank you so much asu mabogeti mwana weto wa King Jacoh galeko eno. Karibu sana King Jacoh. Ya. Dia ziwezao? Nefiti. Endo minde zgulwe. Avize galeko zino minde zgulu. Uyona atabago. Yona wena nzue. Na guiza. Eda ka baby face. Oda we mwana. No ka bolete. Ne mominu. Ne di mominu pio. Ne na bigio bala na bigie. Koeda yada dine na mwana rege bande. Gecha za legal. Kibandi ke maitha kitebo. No ngina kitha kebo. Nondo maundu ana ne kangite. Yes. No me ombite kilia nete yacho. Lakini miaka 14 ni una kusongo. One miaka yetekeleta. Imetekelu. Yo mozine ba. Mosie ne Ketui. Ketui ba. Ketui South. South ne ba. South dio nene. Ketui South ne ekudha Mongone. Ko jogru mbadi agweta wa Mongune. Mongone hot band. Hot band. Ketui South ekudha ka moto Mongone. Masito maku mage bande no. Masito mage bande ne Jacob Ketua Mutuko. Jogru weto wa King Jacoh. Na yenge ya mutina sana. Mutina sana. Liune one ke wanzane. Kutino wadi na siendo bingi kendo chonde ke lake to na utineka. Pano na muzaka na wezi utina siendo bingi. Kendo chonde ke lokita kito no utineka yani. Selo bingi to nyotineka kwanza kwa kondine. Wana kuno kutina. Kwa bengi tineka. Kuno kutina mashambiki. Na kwa bengi tineka. Kilo ne tina. Gitandi tinawa. Na kwa beta. Siendo chonde sia utineka. Kendo chonde ke to na utineka ichaele utina. Aro akazieno ne. Kendo sia utina mbi. Ai ro azieno ne. Tweke bio. Kuna miaka yana biga. Miaka no nzonge kana ka leo nzonge. Pauni enda kozukuma mononga le kweso. Miaka ni enda ne taleta. Ondo de taleta. Mianu ya gezelekale. Ondo de taleta to abika 20 medhangi ne leto ba. Wasoma abo. Zometo Mongone. Primary. Secondary. Oba. Okabiga. Ngabiko bandu oba. No wete kwandi kogia. Dia kule thona ngete bana. Dia kabola secondary. Na minio form 1. Na maundu mapenge sikano. Na wathoka. Na you wewe there sibunga le kwezwe. Lo kabulile. Wambio diko kana wekale na ziyo ba na metekela. Kana wakabulile nike pa wakabulile. Ne kala ngilo ko Ngizomo chakwe ebiye wewe chakwe ma. Kisomo no nasike yana ma. Lakini ondo chati lekangile. No story ndaza ngeza umielezea. Aielezea lolo ayitwe baye. Chati lekangile ata. Ketindo. Ayeti ketindo. Ne jao asa.
chakitio kutileka chatilikila ratiki kogetileka mba we mwalimu kuya ugela mwana othi aye tu wa muyen ni chatileka zuo chatilekila na onde chatilekila no egi wata ndo kewe thoni mbele zenge wa chondo kendo kitileka ake atileka kwa nzia tofauti na ile inge chakitio kutile yani ndo moto asi chakitie okuwema chaviko vandu wethe chamela nondo ndisineza ni ungati watumie kitileka lakini chavikie vandu wethe achokithienda yona ngekata uwa wigala sindo kwatia kukwatia na kwarazia kwanza ona ninye na mona sia saku iketho amona sia chadilingangila takana wewa wabugla zina gine wewe wathi wina muno niyo gelazini akili yo genzene kono ndo jo genzene gyogo tuma we gelazini no kona genze hane ni nguma wa manda kana ndo kata wa manda wathi kuma ni omunini nethito ni wa wathi ni muno no ndo ona no na tungito mbathi ni omunini nayo na ngita cia kona se obacia yuethia ona no mazukulu mabukune ndivo muno ta kuthio kwatanga to metambo twakwa ayu azime ba na yumeje magweyete na guma skulu niwe sibenda to kwatanga gita pe ndeto ya uneni we mukamba asia paiki ya sakete mothia ningi na ni ba na muzinde yumete nda yimete kila kindu kithao na kitumi chacho kithikika na ndiye ndasi kana kisomo githuku kisomo ikisio lakini kindu kite chaku onoke kata onoke lazimithia ndwe saumeki nacho ki chaku onoka sembo kitiite kikwatia bauge kautunga balabo kwenda kwazia wathi osema ni tie ona west good tulema wathi wambe ombengeza tena mwana na ya mwenzo wezo ombia wathi we mathina tio ngina nenge pa ikindu gukite mathina ke mathina kila kindu na kereka wa kwathie gisomo kitha cha gumzie mathina mu no kimie na bado kwa ndo asomu mathina baibo kwou dia mbasi keka ina asomie netha ne muthui kana netha ne iliata ndie ciondo netha ne ilie keka ina asomie ndie ciondo netha ne ilie usikindu jambe kinja ko rosizu no nawe muzanga kabisa lakini ngeke wanza lilizo mutembe ngoba na ameana maka gwe muzanga takwa unagwe ando inge mambita mona ni ogana maidiwa maimbita kama mwana lakini makosa sana makosa ndike umbita kama mwana na unadhani homo nini o munini ne ugo ogwithia wangelekanya miaka ni miendu tayagwa kana ya tabondo onge rede amondo buzi ko bana ezari ko bana kai no ka ko kwenda koko na kala buge chakwa niki utobwa ni mona no mona ka uno kamenyo ethi ona mundu ngimwelezie ni mungati ni ona mbathi nini te nini yothe ya mundu ucio na labda ni gito mwana ngiota lakini na kwa ndikita umunenge binda ndia ciai muthenya ukabi komane ndaulasimithitie kumana nienda yutoke sabali ya kuya benga ibongo nda twambe kwambisa mona no uo no akabula school asa imeba ugwenyi mekwa kana mekwe mekwo ninye ne ko yudwe ko ni mwana wo you mambio joza wa kola school no ameyata kana wa kola school mageti okwetikila nondo ondu ona sindu imesikita video ketikila nondo we you for example twasi we musina we na mwetu niwe siona akaita paisomo okita kwetikila ndo waka noge jethe kanondo mwana wako kintu omogelelia tisawa kukelelia kwe lazima ndo ma ukelelwa wakelelwe tune kawaida abegwara na yakita umbidi pande wo unondo badai undonge ndo kamuzi kana omuzi niyo baula kine ndimi na ibinda nini ende na neza umela ko nondo ethe akwa kala oko you are dear mama waka kula we dada na saizue eziliane yako already we sure kanenda kuliga wathine kana na already kuliga wathine nondo no kaku kindu chambe kela na mantha ni mundu wena ngita pala ngumumia
Onondu wanakuya musina no ngita kila kicho ndhe chetha akili ni kuma kwa Jesu kathio tho. Ni ngita pala. No abiga bala betha. Oka omiata daddy noka. Name ye mami. Aye. Ndia ko thugu no wanengi wandu miye feanuka. Noka. Ni ready noka pala uwe. Na abiga pala uwe tweka lango u. Ngimutethea ngicio pandu wetha. Lakini wethe ane manthanite na mundu wa ngita. Niguo na komanie na mwana weta wa pe makai na komanio na mama kuna ngita ku lakini ndiye kalanga na komana sake oloma. Sake ni wane una nenganga yo ngita yake ngatindo na yongu nite. Nondo ila twa komania sake muthenya wa mbeo. Na mwitie ngita na kona mbeye. Ukakona ngita. Angu ambeo na nimemana mituke muno. Uzio mutumia. Nae mulolongo. Neze kaige wa ndoko sake. Ndo mukosa studio 11 ba kwa mteja. Boma komanie kana makomanie ba. Sake ni kwatie kala wa 3 bono munde. Nondo pawe kala na bamuzewe kala no atoi. Twa manane iyo paugo. Harakati ni wezo. Na ngoma na sake nda utabia ndeto yukutonga school. Aye. Niki. Ninge mania bana numere school. Anangire tokola anandi somere ngamini. Si form 1. Kabe omuntu nongo na wo junior. Vina viko ne kwatio yuni ngone kana junior than that time. Kwaje boibia no ruga no wedi rasta hii. Wedi ndo kwa naona hii wo junior. Ndo kombea maisha ma town na maushago. Kwa weze kwesua jinge. Wedi ya mundu abete zuo kethia. Mundu. Wona we mukau. Lakini kuona ndo kuona tindanga mimi nene. Ubetetwa ulelo ni uyo mango tindo roto lolo. Wedi ya ndo kombea. Yuba uno akoma na sake na ne moto yuwetha yako. Yo wambona ngisio maimo mangita o. Netha kuno amanyaka no wese na sake yu. Wana ne wambona ngisi nake. Mzee no regulator ari. Lero na muya ko yukwanza ngakwata mbeza namba wangita. Awe kwake. Ukoma kwake. Weya kwake. Loko kwethia. Na size ni enda ngita. Aivia we akakwata mbeza izungu weta atho mbui. Kwani mzee we ni mbeza? Uzu kwamba kwete lo kwake. Ninge nae ni mwana na ndina kipande size. Konyu wangena. Ni wakatatu. Ala komeba. Ala kume oko. Mungu na ngita kana mathoko mawe ya tofauti. Pe bro akonde leva. No kwatanga ngita. Akabule form 4. Nda akabula. No agele. Fe sister. That. No akabule form 4. Nda akabula. No we kwenyuku pa yo duthio wa mundu utonya kabula form 4 izu. Ala me baidi na wako ni me okabula. Maende. We sure we mwene no madingezi ya makabula. Ulo kwatie kala eba. Ulo ngati ni mungati mwenzangu. Teona akabata. No kabulete. Ayi. Na idina wage. Azuange maende yakoka. Me okabula. Ola we mwiti na wage. Class geba. Kana form jo. Men grade. Grade jo. Grade 6. Wa umangateta. Na kweli mwigwa ndo change story go nyuwe the mundu mu akabula form 4. Undu bindu ya kwa yange wezu ya mundu utakabulite form 4. Oyu pe. Kedho cha kuona umindete form 4. Oyu pe bina mundu kwa makabula. Ni lazima makabula. Bora wendo akabula. We binyata dane moko. Binda leti. Kebanye ne wai umuthiri igwa ndithi. Bibia ndo akabula. Mbia mwide unda akabula. Mwitu amwenyu unda akabula. Moko unda akabula. Just imagine. Sindu imoke ta kwetekela nondo. Nondo ata. Chethe wai chethe. Tomu monga tino zuke tinde laba. Abe sister wagu. Mwenga la umuka kuli yeyo na muze no loele. Live. Etara. Patrick Maguth. Ndegwandithi. Patrick Mutuku Maguth. Ndegwandithi at the river. Loka mugoli labda ndieze. Nage bam. Mwenoka. Nongina. Lakini ne wese kindu cha mina ikikaiba thala kana. Yupe kindu kito plan B. Kiye thia cha faili. Wele tha na plan B. No kapeta akili bau. No ndo kindu chethe wa. Na ndo ambao tunga netina onoke kata.
Kwa ile utumia plan B. Ethia kisomo ichaema. Ukatumia plan B. Kwezi ngongore biko ndo maishani. Pe kwemba na pe kweyemethia. Na kobege kemo kyokala isi. Ambao ndabia tofauti. Kukulia ati pe kwemba na kweyemethia. Tabia tofauti ya sindu hizo. Ila we wabangi wenda ngita oke kwa saki. Ewo munde ize. Muthi no mekuna. Sawa. Pa klasi ni tia peke ndo akula gwa keka kwema. Cha kwema? Ai. Kuwo gite weka otwi ndienda. Kuni kweyemethia. Dia 20 kwenda. Wiki atandike na bizu. Na kitie kweza ithia ndaenda. Yenda gozile la. Nesi ithia ndaenda na teyo muthetho umwe. Wabika wakele chuma chabika. Enja ngwe muzi. Yuna yuwe ithia ningi nikata. Enja ngwe muzi. Leo ndonga school. Yeah. Pa. Ana yuarayo mudele zo muzi. Padeli lo. Nange na mo badelo. Asuange ni maelele sia koli ku yue na le sia papa. Undo padela ngilo. Toke yuno a Nikyalilimbana pe mzee pesa aki. Pale kwezu. Na no ebundisia wadhi. Bwezi kolika wadhi ni hata piu. Wadhi ne na kwa tanga nona sake iko akapindo nini na sio kiwe thia na manana na makai wala meka la kuma kuna ao ngita twambe yo kuna ngao zoezi yo namo ndanzi yo kondi thikenze ne na ningi na likawathi ne undu baende wewe thia nenda record kuma 2018 no gune nenda record lakini wewe thia pa emelete pio nondu wa imbeza zia record neza uko record 2018 Power ambizia wadhi na sake yu ambizia liganda zine mwaka hiyo. 2018. 2018 2019 unaketa kokuno ongitato kuyo kenzeni. Ugozo squad. Banda eva. Madam wetu wakawe they strikers. Kana karo kethendo. Kikoyo keka. No ndio na school na ke squad yo nini. Ni tayo itatu. No agwa sawa. Size ndiketa kwina. No ndo nende na. Polisi wazi wakele. Wambatite kana gitothe. Na mbatite kula na mbata konge nditite ya. Kutengemea na lika stage ya mwini wewe. Kula mundu ina hata. Wako na wadhi na yake. Uma bau. Wazo liba na uma. Nye kwa kupendia hapo kwa mambandini. Yue kaskodi yotakau. Nekala. Sisi thukuma na agenda kuona na mwana wake kana ta. Ka mundu kani nenge saizo na nende na yena uzotie kebandi kwa naye nacho. Ndo ati sasa mbandi no kaula kana kawe kana ndanzini. Wathi tinzwe. Bado ndia ina nzuri. Akuli kama momoni ona ndweza ikuli kebandi cha kukeba mwana. Na twathi twandie kenzeni solotani wewe tubitelete ba usokoni ibetisia mboka newe yiaze kamwana ka. Sineno kwa mbale wewe ndiye gondo sie kwaze. Kana. Tutembeto na umealange. Wewe ndi na mana sia weta acha labda sia weta okay. Azizwa yo na kawethi. Ino kaskodi yo kautwaendete. Na makaya mambadi mangu ya kana maisha mambadi mebinya usio ke skulu. Ana kawethi ugedia nonni mwezi mosi. Wewe amayo kawethi ni wese. Utina sana enda sio ka skulu. Yugo sitwa kitio kama ni okenzeni. Ndaya mana wezi mundu ndambo mana mundu we shungulini sia kuna wewe yani. Ndambo mana ikaka na kati ya skulu. Lakini wewe adime kwa ndo ndatu. Yu pautu akoma ni okenzeni to akona kenze atwa mina. Lakini andwala okumetane no mone gwa mainda byo siendo sio kosu. Andwa nini? Ne kwa. Tumu ambandi wako yango ya mudembosi. Ai. Ingwa mwa kuya bana maisha ama mbadi wa meve obo kwambozi wa school hakuna paimondo waambia nesi wa school wa mwanzo kumanga wewe mwaka bolaka wewe twakitio do ona tiko thukuma muno ni squad yona meita bika twazinita tu nono twaumie obuga dereba wai solotani buga dereba ndio manyata kana 24 Tuma Zimba tuimina chuma twaina ko kanyonyo na twamini okuyu kume binda yuto yao na ndo azioka kuna pandi kandu igendo pandi ine na kwata o ila daibo beziana
Kagyo o maana ile maana 3 maana 5 kulingana na ndo twa kwa thukumika wezi ama kuna ndanzi tu bani chono hizi wakanduna ngili kona ina ningi wasioka woka baadhi rivenge kwa mzee yusaisu ndiko na ongita zumo kuna na stage ya beka na gele kana yo aye kan yutiko kona puna kita kwina lakini ngita ndia kona ne oko kuya nzoezi ningi bundi nene thane school ya electronics nzomete kuseukia TV ma radio sindu sio kozo kauno katekiti kokos kau oyoka weyande ya yuka une kona ye na umo kundi oko ndiende ya nini lakini nako wethe ne kapengeswa ni ngitano ndo sainge pandu ba uthike lasine naenda okumbele longa kitambe yoko na ngita pandu ba uthike lasine lakini ngita teno ikathuka wena yo no sobi pio kabisa ngita kwanza ngita yutela yakwa ne thayo momba yuke isu yanzu ngambe waziendo ila ingesionde nayo ni kindu ki negwa kingone yani kindu ichendete wendo tondo ndo naenda mundu nuondoka nwabika bau mwakuna nwansioka nwina ngili ogio bado wena uthuthio wako na wathi bio nondo sake yambeiye mundu wonthe wakuningita na afaulu ainge mo mambethi oba na sabari ya baza yambe yao netambia imwe nuoka numa pau wegiata na uma pau naenderio na kukunango ngita obu gwetio kwebunde anja electronics diwe kalanga ni mona na mini yo twasio mwaka umwe na kendo nasioka kwethea kwa workshop yake shoemaker ateo base siato repair kutuma siato mpya senda sio kosu yu nalika pa huyu atuka yu meta wa cobra ndo ni wewe wala wa ayambunde isioso wa kutuma yato usuwe thani wabo kumana yake yutambe wabo kumana wabo kumana ongwete muziki nini yupo une bona amberie company ya mbeza sia record wathi reisu wandigie kana hicho bathi na ambe andika neo muni ona nita nayo lo you lo awezi joguzu wathi you andika lo wathi we lo ni lo ndia kitandika mbathi to nikenda weke nguma kana weka aiye isi bo you joguzu sia wathi ekangutapie star ona ku ila oyuwe mutangasi ndwe maitha ila wae munini onetha ni papa wakwata ndwe maitha wae munenu kana maundu weka oyuwe kalanthi we saucisya neti no kethia kweli kindu kina chambe yote nyindiese ni andika mbathi siake by then lakini naandika mbathi kana onethe wathi wa mwini na ize you butambo wa mwini yobasa isu uwa wathi tawewa saisu ebinda theu kwanza mbathi ila naandika ngambi ingi nyita cia gospel kiande withia wathi wake numeicie buku na wewe radio nikana neza practice yo kwina ngai nao ne onge wa orandina mani jo na ndwethe ya cassette ko record ndwethe kurutwa record ya cassette aye tinaithia ona sindi namjia wethia sindi ne ulonge wethia flash a memory si 2014 2012 kwanza vinda theu nondo waukosa radio ya gwethu kezio wathi pe mwana wewe cassette utonyo binyu radio zolo radio zine aye irethabo onethea koyo nina siete ye ona cassette kindu zio no ndo record kana kuri aye nene ke ya ungethu kesi lakini zio ndo tonyo record ona wathi uinete kesebe ngitie iwe ni ndia record suo lakini no ni ndo mbato ni sio record nini ukawa cassette kateke ndo uka record na kange ona kala keke ndo record ya zolo sindu zio no ni yetu lakini ni ndia try wa banya kiande kiande yuna kitaka kuandika mbathi lakini ushambiki wao kwa wathi kuma neo munini naguo nona wa tofauti nono ndia either ne shambiki wa mundu umwe fulani yuwethe ya mbathi cia kimango keni ainionthe wethe ya ethe keni pe mbathi ciake niendete ta ikwa katibu pe mbathi ciake niendete maimata guo posia katombi yani kila mwini wethia niwa kila mwini wethia pe mbathi ciake wethia wathi ucio wendete pio yani ni shambiki wa wathi eka mundu
Nisa murambo ite. Awathi sumu. Withi awathi uswe ngwe windi na bandu nendete. Atai kwa mwini oyonge na kwethi ape bandu. Wathi pemba thisiake fulani withi awathi usu. Ni utuma ni okilya ndembe una wanga unga maiwethu kesi. Ejo mondege nene. Tuke wathi ni wako. Uwezi kwa mwa kurekodi wathi hata. Waandika aguma is good. 2019 iko nenda record. Wa volume 1. Lakini baya mela. Ibeza wethi yani mamba nyoka yethi yesio lea. Na asia bainzika kane na edo me sia 2020 twa miambeya. Nezi ni uyu ngumba nyoto beza kana ngoma nona ndo mani support yo numye. Ha corona doka yambithia. Kwanza na bange to record moi wa katatu na mpaka ngabuku studio. Ela corona yabikia. Chata linga na wethi ayu ba dio ndongeona kwanza na wethi ayu ona ndieze nga record ende. Ni sa record yo moi wa katatu. Lakini bazongo une banganga no ko record ba moi wa Mwanza. Na record yo mbathile. Zuwa dhiwe bana wewa. Wathi weta wa Anita, nongo weta wa Nara. Nara. Volume 2 na yako. Volume 2 bado? Na mokaje. Isi ya volume 1. Na dhau mbathile. Namba dhile ti volume. Na kona tu asini special. Yuna record is una mbeyo ngangano engenu minge. Nindi kana nusu isi ya volume 1. 2021 na kona nda record kendo. Na ko record 2022 moi wa kele. Na yu wana record yembathi tandatu 2022 na mokaje vashi penzi ndanzi ngatho na kaswiti sisi yako yu tuambise volume 1 wa record sisi wathamia kwa mzee kana kwa mzee na ina athamia kwa mzee nyina athamia tena athamia 2019 bandu okuo no zake bandi no zake bandi kuna athamia kwa mzee na ninge bau kubanisha wozike bandi 2019 hizo kubikia bau naongela miaka ingine ina miaka 22 sawa jibo uno wa rekodi Anita mzee ozia wadi uzwala mama naingia kana mama bidha dia ni mubitha nondo ndithio rekodi wezi na katika andu ala mani support ya numine womwe na true story kana nonge wa mtani imbathi kwa kila ninete nonge wasiagwa kabisa pio orire thagu no gwithugezia ngewezu na wa mwana muini pio na baiba okugulia ninge kula nja kieta ninge kone nani thagu ko ebitio kwani kwina ko ebitio na ni true story getho be true story ni Anita miagezu na yue miagezu the mani chata wendo ona uteke bande ona te school no twenda na wendo aenda na we school ningi kaune kawaida akwezwe ngoya enda na ni ngoya enda na yuwe yungoya kuyenda mundu wambe yole ndo le ala gine ngukulia no maisha ata ningi baba imeisha by future ona the future ekangore bi star kibeti timbuko kana wanika kwenda mwetu mwetu akawata ebujako ndo amweta nyomba ndo mutu yothi kukwa akwate butia ine lazima wota nyomba mani chato tie mwetu ene athenike baya tia ine wa lotia atekara you for example mundu la wiki ya mwetu ebu enda age athikala kwasi ailete mwetu ba noethia no kusoma ekulia ni ukulia ati yela isi kabisa bro ukulia ati wayue we kwa idha kana rino kwa tipu yanu ni sawa we over 18 ndi sawa lumio school kwangeleka ni kawaida mudo ma fofo na miaka 18 au itabia mwetu ene mwetu zuro nya mwezi ajo nayo number 2 ukaitabia mwetu na kana ukaitwika lazima kasi yawe koka ana uadhimo wako nikekuka na kaluka na uadhimo ekangutavia kindu embana amba ukutavia undu utembete maundu ala uende okoma namo no uo maende yana kupanua akili kindu kiucha umela ndo ile kwa iwaiwe kwa lakini kana kando ete maisha mobadisha tio kunyamazia kana na ninge hiyo bidi ninge na wekata no mwe umie kuna isu nene kwanza nene kwanga tika boka boya ngai yu ukethia amaisha azu netha imo mwaka unenga bina wonga namo
ona mwitu nindi umie school na gune ndi umie school Raisu na hizi endo siye the away. Ukweko. Ni siendo siye the away. Tia enengo support. Uwe mbea. Luo support. Tia enengo ke support. Lakini chethe wani waile kwetha na plan B. Nengo tabisinga waya plan B. Ku chethe wani kuhu kita isosi ya kana wethi chethe ka nondu chethe wa andu chathukia. Ndwe toka. No ngina ungangane acho. The away sawa na akili nzio. Yuo wako na wadhi. Wako umia video tuona quality. Wenye na manyena na umokaji. Steve volume jao ya 2. Volume 1. Isu volume 1 na kita usoje mbadi ye ile sio kana na volume 1 na mbadi nana. Na umokaji. Beza zia kumia quality ya wadhi wa mudhe mbozu mizipo. Nwe zia video ni quality. Na kitio ku no kulo kwe kasatu. Ngina kwa to ya nanga save na ndiolwa. Na undu niende no save makai mako ndi matangazi ndi miani ona shooting nyumundo imbe chombe ona kelabu ona cho. Na ndishukuru. Na kitio ngangana tu. Ine tie yuti andika shoot koti ngoe. Na umala wadhiusu wako na. Mashabiki wethe mebera. Membea kwanza yupa une ko fiti sana na kwanza mambo na zianina ata mundu ambete ina tena na ziendo ila ngoma kune ni la quality kwa ume ambao ni niende kuna baadhi biga bono kuna ndazi ndanzi ndinamba ambe ya kuna ndanzi nesa nende yungwe ndambe ya kwamba kenze ndweza kwanza kwamba kema bado ndiye zamba kenze utumia mbesa kurekodi mbadi utumia mbesa kurekodi video kwamba kenze uno kutumia mbesa mbadi mbesa hii akaku supportiwa ndugita wa manda kuni kwasi kupiga wathi ndweza kutethi bado wathi ndweza undethi akakwethe onesewe nando na withi ngile wathi nike ketha ndweza kutethi kupiga no woma ekanguta bigendo kemwe umundi ukambia kwa kangoloba kwenza musingi first steps wailenza musingi ukaka kosi yambe ya keli ukezo bigarindo one uzi size ngoloba ezu yende na uyambeza siako wendo ya siayo lakini ya siako ukeza we siayo mbada kwa ukwambe yo wini na kuona uende nesa izuno ndo mwa kwa kongoloba nondo ikeso likando na withio mwa wambe yo matunda uthuthio wagu athine mo kila ndo na uthuthia mundu kwambe ya ikana lagi uthutha cio we mwene ta mundu uambe yange waya ngoloba yambe cia baya kila kitu maanda ndaikana wathi nondo ni nonete undu ni nambethie tiwo pala nambele o yutipo ni yukeka pala nambele na kitio sio kanetina wethi anone kana ukananga kwango lakini na ize pala nambele na undu niendele na undu andu meo ndabya ni kindu kiombonia kana no kindu na umek ikindu kitona ufaulu kwa une cho nikite piti ndakwetio ndunge ngweti uwa uwathi miaka 5 bigia bo sawa sawa na ndombia kana pembeza cia wathi wa enjoy na we maintain ana maundu wange tugo nicho nicho maisha ni mbako miaka zwe 5 so duma kwa wathi wa dio ndo nyonge pebina nondo kindu kina mbete nanga kuna miaka 5 nanga umo step ngathienge yunga kiekela pau no ethia kisa kuka kufaulu na mwaka wa 6 nanga thi kwambia kenge 0 na cho gitona kuwa miaka 7 kimbicha bayu kichambete umbicha ko ndie seke ukitona etha ke wili la udia kusoma ni kwate bai mundu utamba ile kite mistake lakini ukita kwetikila lakini wili la ukazi omundi onye tamundu teka neneze dano manager gezo monga kabola form niende na wathi wakwa mamina ngandika wathi ngarekodi tete avanza nina kisomo na certificate eza kwelila ndiye lila amo nondo keka ona keka ina ende ya kisomo umundi ndiye taba kendo chambe ningi nono ndiye thana arina pei mwana na ina zioba cia
lipwa ene mweze lipwa junior siana siake lipwa junior mekala wa river metaisu yenyu na mekala wa river imana izu kamwe kala ka bundi mo kowe wathi mano me anisie etha wo ejela emwobe titwe mwobe na na so maite ba nikyo kwazia lweza kwetha weba keka wasomi no sinzia na sisi tha cia tofauti ruti ciando cia tha cia tofauti yuwe we mundu wathetwa lipwa junior junior ne yakonia kana pe senior na kwa uruti yake no etha yela isangi kwetha kwa paija la isangi no kwetha kwana gethe no obiwe kaka nini sawa ndize munkowe ngita inese kameze kumana ngita na kokwe tofauti na uisoma ngita no mana no kakona ngita lakini uisoma kurekodi wathi kweka uwe mwene umanthe mbesa weke ni kindu kevina bado tena mwana tikendo kela isi kisoma kitela zia na wendo getha umonthio withu kuma wia tofauti kabisa sawa no gethia nuru ni zine zo kulia mathina mambandi nizombia no kosete support kana kindu kingi no getha usomento ugethia wina mbesa utonya we mwene kukilia mbandi inu yagu tawo kwangeleka nyo muthi no nditangaza mbandi yake monyoni usini ofisa munene kuna ndanzi one Mombasa landmark na niwe muthi ni mutambo ni ofisa munene wake are umuthi no etha uyeleze mathinasu ndiye ndielesia lakini pedho kindu kingi cha kuelesia tofauti na kiu atageba ulibeke mwana kio siazi yake skulu secondary mundu la we skulu kila ndo na umwe aelo kusoma usiende na usoma na uzugugwa ainyeletwa ne wathi ndu ayonyeleta no umwe ati skulu ndio ambao umwe ati lakini bado pe bandu pe mundu pe undu tona usisia mundu ukethia mundu we mulasimithitie kindu tameki onoke kata kwa ube mundu oyu utona ungangana nake kwanzia cionthe akini skulu akatia we kata na kwita baja ko we mwini ni sawa ningo kwendea uwathi muno mundu mundi okuya Jacoh ngwenda kwebya ngumba usome na ndio twa college twa campus wetekela aisha linki awesoma tia wethi kwekala maisha mai yumundu kwa skulu mundu linki ni masa ekangutapia yumundu usu aketha po no wangu ni esimu imbesa isu bandu ba kweka nasyo kabaka nenga ngeka asyo kendo nono ndiye wano ndo Afrika onethe ku kwangeleka ndio kendo takeba ku invest nza no invest sawa na umuthi ngonenga million yako uteno manyo ku invest chogirimo wana amundu no ema degree make lakini uko mantha financial advisor na kwa hicho kitumi nguiye peke ndo kito plan B ila kisomo chai mie niwe nethiye na akili enge tofauti kando na ya masomo ya utumia uwe wakwa umunthe ngakwata milioni nyendithe na inge ningi na ulijawathire umuthi ugulia nyumba yaku Jacoh yunga kwata ule Jacoh umuthi utwi tiwo we barendi yaku na wathi ndiye weza wathi ugie ba webete tikiti wa wathi wakwenoka ngune na kuzobia ngune tiwo lakini if nukuigwa kiu nikiutakaziwa keke somoni ukimene acho kana disadvantage ona ndimene take kisomo but disadvantage njo ndimene take kisomo umuntu mwana umundi okwangelekanya pe ando amwe ini niwa mailiana ke somo lakini umuntu mwandu asiana sio the best academies kiuni cha upyo ubani sio umuntu ona guoka kwata mbesa noka kwata family yaku we family bado ilo ka kwata siana sia okatwa academy nzio kana ndo nzio byo na sisoma byo niki nondo isialite usoma na we mwene wele kwenda kisomo niki ningi na hivi ngali ko yongamela wetina labita miaka yako imini yako tweta kweli ni tukulu wazo bodo bega Tanzania broniza wakamuno namwe ka aigwe wenda itakana wa namwe obia na izia kubo ningwenda kumanyengewa niki ningwenda kumanya nichaujuke muguza zia wathi na muno
Nimbingiza dia buluza na mwa eka. Tila yute. Yu kisomo kwa oyu. Ndiamba uzioka school. Nondu oyu no etha ngazioka school. Na gwo wathi ukazioka etina. Pala ne bikito kethia. Mashambiki ni nalika ukethia ni mambe ya kumeke omwaki ni nambe ya kuona. Jacob bai mundu kukulia hii. Na ngazioka etino kethia ilangeza. Bai mundu kuthio kwa ni ati Jacob Monday to kana. Chokuna kutera wathi tu. Wasokwa taba katikati. Ni wanga kwena holiday. Tugo? Ta Monday ni siku kwena holiday. Ela kote holiday. Jacob mundu kuwetia masaa ele mako. Pesa dinamo. Ye kaunya nyenda stagi bese. No niende. No niende gwe. Ni kwa the story yako. Paedha dina lakini ndio na imeki. Kabisa? Dimeki. No amenge decision. Dimeki. No atuye na akili yako. Isimu yako yete. Make silent kidogo nikaenda wewe tu akwati yani. Jacoh tuke ba petulina. Tuigwanda twakwana. Tuamboza zibutila. Tuigwara mwingi muno. Atuigwara. Ngitio yune wese moinawa. Eka kwetha yutu ciane iwe na kwigwa moyo no ndu ciane iwe. No wese konyu wangele tu. Katatu. Tutu diete. Ndo na ndeigwa tume tututia. Aye. Niyo na school ena kiendia kanondo wamo. Nye kwanza siendo cia kwa ndie ka nondo. Lakini nge munweze muno kwekulia katha brono watile. Ukanye nazia ekane tonge brother kwa mkuweta wa Lawrence Zoma. Ewa maonda. Tumwita mwana muku. Mwana muku ya neno. Nethe. Nutwasia kaingi Lawrence Zoma. Tekanda atoni ya makinya mana kitu. Pita tu level na. Wendu ona otherwise ya nimwi ya CD tetina wako. Na ko nye muko. Tiwe muko lakini wenda kana wetha wena jukumu ya kumenta ametina wako. Aswi ne mamenta na ngamea maende ya school. Ningi numenta na vya madiete metina wako. Yesu twe atia ni pa kwa pa yumundu mwa atia pa kwa pa. Tiwa mbio kola. Agolia kadha brono kolile na agolia mam kana dadi. Tiza ninye na mbio kola kana yo. Nitawe wambio. Aye ko bedwa. Tatwa mbio kola. Tatwa mio yinda demo. Na kumaanisha ni wa mudhuzie muno. Dundu we ndo aligile wathine. Na kenda ye Uzi mwana ndio kwa dadi. Mwana kiozua na wathi ozua na siendo hizi twakunawe. Kuuzu maondo tu. Uzu twakunawe ona. Kuwa ziagezo mwana. Maisha. Mana gyoko dinu ne wathi ba school. Tonyo miata. Mana gyoko dinu wathi. Ndona umwea. Asome na iko na wathi. Asome na iko na wathi na ibala. Na ke uosiendanie na wako. Ibala wathi ada. Iwe sikila mundu. Maundu ala make na mipangilio ila yake. Oipe mundu we school. Ukusoma. Watu wanaetha yo no uwezo wa rekodi kulingana na kwa undu pailie. Kana si make ne mato no mo support nini. Na peo ungi utu wanaetha isoma. No ethia ki somo. Kikito ona ukwati wa kusomethwa bado. No nitawa lazimithia no ethia no kuthinwa na wathi. No nitapewa pata akomeanizio na ki somo. Nikana athukanisi amaundu maikamo vingise. Amilo school no wako na akwatene wathi nundu ena support ye. Izuzi kwatani ya ugata. Kwizi ndu ikwatani ya gwe nondo. Tata. Ni kwatikala kameni kaini wathi wasipangwingwi. Nitakayo school. Tiomio. Kinwethe na manager ni nyawo. Manager wake ti nyawo. Ndana tuwe manager wo nyawo. Ndio na yue nondo ni musi ya ka support yo ke wethia no ke school na ekaina na kaiti. No ambenga kaumuliga yomumuligete. Ne kwatia siendu sietha tofauti kila mundu ndamba ikwika tolonge
Okay, ona wadhizua wetoke huko hiyo wazi ya maisha yako. Maisha ni yangu. Kwa dio wako. Kwa dio wako. Yuko wendo musimu ngamba ugo wethugezia ndotizia mwana ga ino. Maisha yako. Die sene ke. Na ndibanga wa. Die sene ke kitu akamba kainge. Mala umeamba kisito. Namba kisito si tofauti na secular ila inge. Ona ila sinaona diamond. Ngawa ila maweta. Ila notwe kaatu weta ando. Ngawa isuno simu. Wadi wa mukamba wananga mundu ata. Ninga wasiba ndo kusida si weta. Tofauti na aini yange na ngiwa ama ila uno. Yani nyege gamba kingi tamusi wa mugamba. Ugwa ge gamba kekethio. Na ke mweyele wa mwana. Na be mweyele wa mwana. Nini enda kumanya yuta musi pasonga bata. Ngale kwezu undi nyagu winia kale tugumbi keto Anita. Kaini Anita da. Na nyagu yethugezia. Ko thuku. Akwesi ndwisi yeko matukua. Ngala mota wala waligire kusila ngaliko ya Facebook page to ila ni Mutongo TV. Muna weta wanga leko eno Nicholas Musau. Ukambia ni mukadhisi mrembo wake ngaliko sia Katara Nicholas Musau na squad ya kakaambia mudhijana homo ni mukadhisi mrembo wake First Lady eto wa Abigail Mwende. Ukambia ni mutambo asante sana na bado bakai make ngaliko isu. Ukambia ni makeje tena sana. Thank you so much my brother from another mother Nicholas Musau. Alama kama igriza alange mengale koisu sia Katara ela squad yengeja kwa jonde isu nimeenda kiwulu sele pamoja nyago to Judith Mbula Musau na family ya Kiteta Chungu tingale kosia Muthembo akithioko no ingethe sia makai maboda boda galikosia GM Mombasa Road na makai maboda boda masako matongo ewe no Mozembi. Asante sana Mozembi ni kwa mpaka wa leo bado ne mona wito ngalekweno utambwa ngalekweno ya masako no bado security ngalekwezu sawa kabisa. John Wambua ngalikosia Greece na mona weto wa Prince of Kenya ngalikosia Turkey. Ukambia mitambo ni kabisa matambulika sana. Asante sana mwalimu Mwidhi akambia President John K kana ndegwalo mwite John K usiwe mwana kaya eto kaya mwene mwana Mwaniki wa Maidhia kambia mzee eta wa Francis Mwaniki na mam Dorcas Mwaniki meku yanga leko sia kitui bando beta wasiongela ilo village mitambo ni kabisa muna obondo jawo na otonyo bindo wa dino ambenka wini moko nele pana mesongela omondo mbiga ba no mi jembadi kabika mbadi nyanya na mbadi sie nyanya ndo nabe na challenge maisha ni mako challenge kipo kikosa toto metembezo bono nambeza sie mbinge tutelema asimbinge ndo mete mbinge kana kuata mbinge utomete mbinge itelema nondo ni sipalangu yake tena we kwatu haya kanisi yenge angevava ngoli angaleko magoli na director wa kwata Jonathan Chumu akambia please star soma magai magoli angaleko nzu wambe na weta basi rambo lo yakambia stage somo veko ndo kitalika hata kenengo nicho mwiso Jacob Safari ukambia no watukedhia sila katangi mwene ukambia big up sana mongune ulikaneza ngatada Raipa Bob Wayne mutina sana nimekugotea sana ni Mose na macha va athriva ngakambia Prince Patrick tika tukolokte kwa this ya ukambia ndani over Kirinyaga Stacy Saburina ukambia president ngaliko sia mavoko Tushben ukambia mutuko wa Chulubesele Vatan River mwesawa Ken kana Benja Postboss ukambia nembene kabisa ni over Kimbo Ruiru katukutukara modei usine mwalimu Mwidhi aguma dhidha mwingi kambia wena mzee mwalimu ngalegozi wa mitamboni na brother waku eta wa Michael Mwidhi wembia me very much president asante sana minaya kwa ngalegozi Jeff Budabosu kambia president muna witwa Mike
muli wanyama yusuende wa eta wa saa Mike wa mwenda muno no mugwata kwesilangale kwa Facebook page tu kana kwesilangale kwa Facebook page ya kila saa Mike kasanga ulane kabira paso loka kambia president kabisa munauzuno ududhetie na kutwika kisomo peondo kiweta Ivone Moneo kambia endene kabisa Steve Mondesio kambia tuko ndani kabisa Frederick Lopez Blackstone ukambia ngalekono Mackenzie atuole kendo za uzuya etenge wa Pastor Mackenzie na Ezekiel za wajangalo babiliga mavone mukwatie kila chende Mike Mwendo kambia wendene kabisa Jennifer wa mwaka ukambia nendene pio Faye James ukambia ndani Abubakar Nur ukambia present Mwendo wa Kathongo Kalawa ukambia mitamboni kabisa Zane Isaac Bridget ukambia present Rose Joseph kumangale yake longo lakini we mulolongo ukambia present Steven Zioki wa Kiene ukambia ndani kabisa Samuel Kasioki ukambia present Mwogishedi ukambia ndani Nuru Frida ukambia very much present Karo Kinyila ukambia wendeni wa mitambo kabisa Mary Siokao kambia ndani kabisa munduwe Tony Kamashu kambia very much present Kevola Abano kambia ndani kabisa mna kumangalekosia ko ya Tolman wingalekosia bando beta wa mwingi kambia mitamboni kabisa Joyce Moses kambia niko ndani kabisa Beni Sibles Ramzanian kambia present Josephat D Lois ukambia ndeni Dominique Kenya ukambia niko ndani kabisa just a scheme ukambia to very much present Patrick Diana ukambia ndeni kabisa munduwe James Jacoh Maunda ukambia wende kwelola Utongo TV Kilungu cha Limbana Sele Gianta Mwene ukambia ngalekosia Mombasa very much present just mwema ukambia present Chris Mutua ukambia ndani Justice Mutinda ukambia wendone kabisa Anikezia Mwene winga likosia ngo Kilunguni cha Ngono pa Mutongo FM wembe dhene kabisa Amos Mwendo ukambia dhene kabisa Franks ukambia niko ndani kabisa Mundoe Chacha Munati Mwene Chungu Boys Band ukambia mdhanyane wa one we ready na ugeta na skodi Monto dino Kilungu cha kwambata hiyo tunabika bantu galeko ya ba investment ya kuya wazi tumetembeza nusi asa manganda ala mebo biani Luwanzi kazi kana nike ku invest fando ndio ketha mituke ndiye thana nzika nondu mumanthi atwika mumanthi ndecha ndebata kana atwika ndecha ndebata niwisi ethia wambisia kindu utanamba kuona kana keimeki ndo ile kwa kanacho na nondu nongona pena we kwatyo no ngitha nikie biti ni kana ni faulu ukama ikia biti ndo isa umek no kambia kwazia nika aishi bangeka methi umataneka kwa wale kweka kendo wethumetia we utangaza waendie wasomea nasomea nela wasomea ndo asiani some nize kana wasomeye usomete asomete nigete kisomo kinengo na peke lukito wa kinengo na kinengo kitenamba kwemewa nikienda kwemewa chugo na kiteke ime kiutedia na huwa wathi kinengo cha wathi na chono na ake tofauti na maundu maingi nondo no usome uketha we musomu bio lakini twalika kiwanzani cha wathi utungi wa wathi na kukunia andu kana mashambiki kenze uka rekodi mbathi yuka kuna nini lakini mashambiki makaya maukwetikala na we musomu kana uketha we muthui we na mbesa no ukurekodi wathi no shoot video no wige kila kendo na wathi bado ukakwema kwa kinengo cha wathi ke tofauti monopio na kisomo kana kwetha we mbesa no tai Jacoh muthi ngonenga stage masate tu nokone pio twambezi etwamba kwata gitai wathi wambe kwenda na kila shabiki wetasia
wajua Kimango utawa Mwendo Maria yando ndinio kidogo ndio ngale kwenda kwenda mundu Jona ingilia wazia tafadhali ngale kwenda tafadhali ingilia wazia ngenda wethe twasama Mwendo Maria namba ile itatu ingilia wazia ngita nizi yako full Jona toa bosa Mwendo Maria namba ingi itatu ai mwendwa wakwa wandiye na chevangoni ningwigate inamulilikana Maria ai mwendwa wakwa wandiye na chevangoni mwendwa Maria wakwa Maria wakweta mama wisoni yango na mbindu mwendwa Maria wakwa Maria wakweta mama nisoni yango na mbindu Janda Maria wazia heda gitezika tena wazia amendo angaleka zingi wera ngalo haya wazia ngebo hizo naweza kadhani kwete ambo umekuwa tungenge sawa kabisa director angaleka no Jona hinono neema twendo ongyo bayini na neno kubigwa upo kuchabe kizigwa banini wabiwe baba mundu we katiwe batagupi tiwi ne baramba ditya mbinge no hebolo nawe we wawe muyani wibona pyo mbinge pyo sia no nangona tawewa mera pe kama Michael Jackson ndo ndine kwambizia Michael Jackson kidogo Lucas stanza kama iwe pata wako no omondo King Jacoh tinoso yakwela ngwana akuphi nini zi wambe wako le school wena wende die mundu ina ngenengo wako le school kana mbile kwamba komisi die sawa mwende dia kole die zaya mundu wako le school wethe na kenengo ndukeke takwa kila nekie ticho waile kwika nondo ruti la nyengwesela mpaka balanga athio kapolela maisha ni tofauti na yako tiyo gwesela no tona kwithia na maumu maingi gwithia no namo utomizia maka ukunoka kwango kano keje tu kwa ndukewi nyina gole skulu kole ikataku ndukeketa mundungi nyindie ka tandu nika maundu mako kinyi na pe tofauti ingi ni thayo na ndu ndesi ndo mo kuelezio makambo sona kana yu maisha makwa ni tha ni mene kundu wona movie wonie ukeza ikala ndio meloele oneketha ya kulile nditha ya kulile pio with a pauda bikano wese pa umbepe pa pe undu peka yani pe no umesi kuni wese thia pe ngumisi kona na wapa umbe no pese yu maisha makwa ni tha mene ni tha nene sindu mbingi si bambe wakwa pio ukekala ndio ketha maisha maku memo bangilio bono ni sindu yani ni sindu sie mbona sie kana ndo na kuelesia ta ukethia ndu imangela maisha makwa ni tha ni mene kundu wona movie woni kwa upande bonthe pe kalema kamuteremko pe sindu mbingi siembe wakwa nasio nietene na oyu kila nonete kienda step by step ngachona niki na nondo ni noni undu ndo leo kiando nondo kikoka kilia ona ni no onethe noni nesa kikangu na kinumisi ni noni kikamina kwou
ithaa ni lazima nisile pau eh ni umike ni bitho pu ni pite no ni lazima ni pite na ina chonie na ndia mbao kiepa ndini wa wathi waku kawaida pa imo ndo takosa challenges na ngui ya kulio ningweza kukulia mathina mwemba wesela amba dini yaku thina muno umwe uweta wana kila mundu wa kawaida na usu ni kawaida wa mbepyo ta mbesa oyu wathi kurekodi kushuti kwika wani wathi wa kwithia we standard ilanzio no utumiye mbesa nikana ukethia wathi wa kwe quality ni ila ya matukwa ekwendeka ndwelo kuno kindu laisi yo nyina asia na isie ethia ndi rekodi wathi standard ila ngwenda kabanga ka ma rekodi nela na faulu ye na rekodi na asia ethia ndi shoot standard ila ngwenda kaba ko shooting ga kanakwa ngamino nethe miaka 5 nondo niona audio be ando mo kama kania project ambia nienda kwekia video na mbesa nini mbesa siana na ngamwea nienda kuona imo weke ye video ni kana none we waku neisi kana ubwa kila ngwenda standard kwa umbesa ni with ya isune challenge ila nene muno tofauti na kiu pe andu angi metha ma yo tulango pyo uko manana mundu ukethia akaliko kwa mbathi ona wailo kwa mbathi yu kwanza ukaambia kindu ki kana akakwia ona ni ona nzu ukaambia waile enzo nguno waile kweka yani kwa andu kuwithia mundu usito kwenda au pendu ye maisha mak weka lae alama take na chukiuni kindu impossible kila mundu undula wake waile kwetha thikala borake ndwe kana ndwe anda 18 kana ndwe anda mea ya CI kana ya serikali yani pai mundu kukwike ya limit ya pesi ndu ila waileke wa limit ona muima lakini undu waile kwetha thikala kwa andu ala mwetha mwitulia angati ngo ningo mukani ni makosa kutulia mundu ngo tike ndu kisio star ukakilio yambe yakaindo ka kuonetha biasala ya manana onetha uyetele mundu akoka akakwia uende yo pusi kendo chichale okutinango kitha cha utinango muno noto ute mumei ndo meza ona mundu usu ni saithi omwikio na ni omukuna ko challenge kiu kingi cha utulangwa ngo nando ni kingi kitha kipo na ningi no ngina kithepo already kindu kila chamberie na wakithiye ono kanena ata ndo amba ukibeta kuwezu kawaida kia maithapo na bado pe challenges yo inge wathi na guo pe siria wathi no na thi tofauti muno nuto na kukila we ukethia we umetivio ukatunga mbathi ukewe woikona nesa kila kindu yani na woka kwebwe yandu ndo mwa wogwe wakangale unesa woka kwebwe yandu we maikito kwata ngole ubandu bawe yandu tethia to view ni tuelezo wethia bado ni sawa wako na nesa nini lakini na nimo mana ya rekodi yetu naengelete kinetikilika kiundi sike kose ya waichao lakini na ingine momo uchocha tunaengelete no nasi nikikose ya wanamwe katika andu amenda au control andu nondo ni ukilia utungito mbathi siaku kana upangite kwine andu kendo keiliona andu kuma kambe iwe se wele kwina mbathi siliona ni kana wethie nenzio aye utungi bathi sia matuku wa kana utungi wa umundi kila twaile kwine ya shambiki ni kila ikwenda tikela to kwenda ndo amba umbe yunambe kwina mbathi Tanganyika kana ngania aye uzila noko kwina ya Tanganyika nake epo na mbathi siake siepo wale thukesila siake ti sia kongwina take ningi naye wainie undu we wale kwina nyina akwa na ile kuko ngaine ya mashambiki kila kenye ngamaine ya kenye yukenye mutina sana ngamatine ya utiniola wakwa ti utiniwa mondonge nondo ngokela ngambe ina takatibu kana maima kana obosi kana katombi paipata wa shambiki okakwethukesya wathi wa ethi yangu ni copyright kana nondo uutha epo nayo wale omainia ou kwa challenges cia mbathi cia wini cio ni mbinge na uwinine ti aibe kindu getha laisi ono kwina kwatha mi wini ando bado ti kindu laisi ti kila mundu utonwa kwina ubango wathi ti kila mundu utonwa kwina na ningi
no ti wathi we challenges we uoka pa hiyo ndo te challenges ndena ona kindu chonthe kila weka ki challenges ki mausio na mauthuku weketa balance no yasia ang mapato inenga ngai Hunu wenda ku support we kana wenda gwitia wathi kana wenda kukwata kwoko kana wenda gwitia klabu chako mukuneka na chathini chake tonya kukwatia hata nambani ya simu bathisia ku YouTube channel kwate kana hata na Facebook ukwate kana hata namba ya simu namba matabia keba kate waisu atala tuambe sia YouTube popa nenange YouTube yes wale andika Mongune Hot Band Mongune wandika Mongune Hot Band no mbona ndokolo ni usubscribe au sisi ambathi kubinyanga ngelezio notification kila kendo no matukua pauno boto no tathile musani ndu oinda pa imondo shambiki wetel ni sa mumite sindi no ndo nakwa nethe yesi athelile sindi yo matukua siko ku YouTube novo utono support mwini shambiki la kawaida yes Mongo ni Hot Band YouTube kana King Jacoh ngale kwa Facebook King Jacoh na ngale kwa simu ndolo nyoko kwenda kwate ngale kwa simu yako namba ya simu ni 0746 78 32 73 soke lenge 0746 78 32 73 pe amemo pia mateu age songo mazokela ke kamba not monza inya thanthatu monza nana itatu ile monza itatu kadi ke kamba ko ke binya ke kamba ke binya alamenda ya Airtel ni 0782 44 2018 yes aya Jacoh pe makai mako kusapota makwata koko ana family ya kutu ambizia mzee mam nangi makwata koko tumatambo mungi mageze kuma mama kuna ngumi wambe kana mbe utambo Patrick Mutuko Makuthu my father mwene kathonzwe ni General Leatherworks pauma Kandara at the river obamwe na my mom Margaret Mutuko na Caroline Mutono na masista na mambrother makwa yes Maka Muthela Mary Wanza Julius Musioki kana Musomba Kalina wa Mongati mwenzangu we mambo Cynthia na Baraka na we Mary Mbolwa Joy yes Johnny Anita tuyainge kuhitwa umana kutagwito tuyainge na nditio kaikathie kebeti keuna atie iwe no mauka na soso etra wa Rosalian na yuma zapora magu pepona nona wokanage mona uzuna wokanage to Joseph Kilonzo Peter twasoma emwe classmate alafu ndikethia Faith Mwende we pipeline gashi Irene na utinia no ando pe muna wandu mangethio na wetwa Johnny Abdison David ingalikosia Mombasa Jackson Mwange Silwa the River kana mosona nzele mwene obamona Messi Vundi ndisio kaikethie Joseph Chulukembo ni customer wa mzee sana Mosambonge weta wa Matu kuni walangi hatari na ndisio kaikethie Nzambenge nzaubanga zwenzuye sainge eta wa Isa Baba Shop paunga likosia at the river opposite 24 ngethie mona wakwa usupport ya mbandi weta wa MCA Ngata Nairobi Kariako pamwe na Michael Musela background butchery na matini yao ndhe Mose Muthiani Masaku Dennis Mutinda ena utinia obamwe na Chalo butchery ni bauma Kandara chicken banda na makethia ondhe masi hotel na utinia mwenge akasululu ngalikozia Ngarisa
Muthia. Na utinia sana. Galiko sia Mombasa kaikethia Sebastian Kinene Junior. Wamona Sera Molu. Na Jenny Kioko na Faiza Msafi. Nenga liko sia Nairobi. Shambi Kisugu sia Mbanti. Nditalanga mina. Alamu atiwa ipole. Ila inge ngamo thethia. Oga matambua. Kwambata. Ugu kwa umako na yawathi. Ingo ka umuti ni ya kinze. Kinze ngeta kutina tiko konanya. Ngeta utina. Maisha ni magulage no kutina. Na ndina kendo kethianu. Lejo kutini itawa mutina sana. Mutina sana. Tilende. Na ingo enda isa umalesia. Ndeto ndiana. Zande sana Moses ya Mutongo TV. Nuno kwa utambatia na ito kilunguni chane chale mbana wa Mutongo TV. Ila ni ongwa tanio ya mukamba. Nilo tambua ndela maikethia kana kilungi hicha mwadenya no omo chane chale mbana. Nicha ila. Utuambise na kamera person wakwa eta wa kasanga mwene. Galiko ya playout ni namuna wito wa Bakulovu mwene. Mashini ni ya kwa ya galiko ya director eta wa Jonathan Chumwa. Na ende galiko ya graphics ni na Brian Muirigi. Nyembete star Kivisi lelo meita ngwangwa. Ya kibandi mbeta pita nembo tuse yani wa Maunda. Endo ndongwa tiangaluka Facebook page ya kwa ni star Kivisi 001. Lika na wala like page isu do me screenshot ndo kila mmoja wa mtatu idhandina kana credit cha siligi mana 5. Na ndio mtenya ndo kolwe kana together na mwini wito wa Chacha Monati mwene chungungu boys band. Kwa hoyu yenda umbetia mbadhi sio ila we patasio